mang'ina marathiete kubura nguo indi mang'ina matigirwo nyuma ciana nacio ciabanga kuthungira runchini nyuma ya ndakinga 20 mang'ina magukinya muburoni uyu batonire ciana no iratumethire rutererwo muburo na mathingatia mona ciana ithungire muburoni miri yao ni mirute runchini cibonkuruki ariuga riri ni karikare ya kathaturia ciana gukwira muburoni na kuga mwanka thaino ciana mugwanja ni kwirite muburo uyu wa kathita kiuragia ni mekaragie ciana ciao muno indi iria ciathie miburoni. Paul Kabithi atwambirie na ino cia kieba. Ni karekare gora muroni wa kathita ntorani ya rukurini karekare rankurukire ombite gutiga kithikiro na kiriro kinene ntorani no na ni nyuma ya nabathatu bari bairi bakithomagira cukuruni ya Kiorimba na omwe akithomagira cukuruni ya Rwatha primary kuthungira muroni uyu wa kathita na kura berere irio bakinyire bantu kinya bantu agurororerete waititi nguo itiburagirwo lakini rwakurukire agu rwathungira rujeni iguru ya agu kuburagirwa nguo wena kandia lakini ndienne kurigaria mono nuntu rwani rubutangagira ogwo mono lakini tito kurigara nuntu bwa mantu amarujiruru arakuringana na turine ati anabo barathite kubura nguo bare amwe na aciari bao ere batire kinyerio koni arababuragira nguo kuririkana ikaciari abo baratigirwe ana boka bathi muroni bare bonka ye ni ariama aumirana kana kambere akumiana kana kambere karakati gwagu iyo gina gwa rwano rwere na nwara kinyire sibo na chabuchibo batukaria twarutana na barutwa be bathatu na babuto kurigara mono nuntu inuntu bakiriga gikuo kia nabu bathatu na iba itantu itabantu amununtu tika kwegware araya norongi kirikagitaga ntuko 30 ana mugwanja nterino chetharaka bakirikana gibombite kurana muroyo wa kathita aratukeranire na turiba nterini barutite mbito kirithirikara akaunti tharakanithi gutigiri bakunja ithima nterino nikingo bomba kuibaibanire kuthia mironi guchwaga ruje ibagere gutwikira ruje ikuo bima bithire no ntwende tutena ruje kathita tutitira kuthi nana betu batitira kuikathita no ntwende kithima ndage twataga kengirwe roye nwako makathita endo dio tathio bonge tumba kuona cibo kwatu ikero ruje na dio tonogoke tukareta babange no ntukegwe roye rware mujuju bana ruru tikithikathita irwa yako bora nguo rukeria na rukarikia manto monde tobora bombete ukojirwa na assistant chief wa rukurini sub location Madam Silia Kamutegi Gato mare to Jacqueline Kawira urangeretagwa Immaculate Gasheri na urangeretagwa Jacqueline Nguge. Jacqueline Nguge was a class 6 green arara class 6 na Jacqueline Kawira no class 6 na Immaculate Gasheri no green 3 so nkabwa mbere burupole kere mishira ringirirwe nuntu bwa mkaso yoro mere urakeria uritia ciari mono kagitaga kwina kiatho na wagia bwaruje gutigira batigwetigiria ana bakuthia mironi bare bonka mikasa ya kukamata iroje na mono mono itakanto betu bakuona miro ntakete na roje nonto no bagwetigiria na betu kuthi mironi tukona takaroje rwaro tene nya tukamata lakini bokimenyaga ndia cietu tibojaga ya kwina thano dunko romba mitokira turi barukurini tumenyerana betu mono megie kuthia mironi bonka kiripotera Uru TV kumantere cherukurini wadini Nkondi Peter wa Paul Ogwa Kabithi.